Bala gölgeler, en güzel yüzünü
benim sözüm, validine eğitim bilesin. Eğitimsin benim yüreğime, silengeyim ne öylesin. Damlalarla sil sürülerine bir beraber şumuzlar var, üstlerinde ağlar üzeri. Direkle süzme benim sözümü, halime eğilip bilesin. Eğilsin benim yüreğime, silengeyim ne gülesin. Benim sözüme, validine eğitim bilesin. Eğitimsin benim yüreğime, silengeyim ne gülesin. Süzüm gibi olsam, analarının süzüm kaderine. Analarının kaderinde, ben bilen yiğitlerine. İngirekli süzüm benim sözüm, validine eğitim bilesin. Eğitimsin benim yüreğime, silengeyim ne gülesin. İngireksiz benim sözüm, validine eğitim bilesin. Eğitimsin benim yüreğime, silengeyim ne gülesin. Eğitimsin benim yüreğime, silengeyim ne gülesin. Silengeyim ne gülesin. Güzel oldu.
Фольклорный. Teke var mı? Teke ne var? Allah kort teke iken kort teke. Ey kadirli avdaşlarım, hürmetli konaklar, mına şulaydı bizning sahne Sabantuy açıldı deb ilan edim. Eydingiz birgelep, ko'ngillashib, jırlar deyip, oyunlar bilan o'tkazib jibarik shu sahne Sabantuyimizni. Münesin yakın dostum, münesin hoş bulduk. Münesin yakın dostum, münesin hoş bulduk. Ziller, sandılaşım dillere. Ziller, sandılaşım dillere. Kilere dostum, kilere, inkere, inkere. Sen eğlenmezsen de seninle görünler. Şansına girip almışsın gile. Allah'ım şansına girip almışsın gile. Olmaz bir şeşeği bulup gidersin gile. Olmaz bir şeşeği bulup yaşaysın gile. Zile zile sandılaşım gile. Zile zile sandılaşım gile. Gile dostum gile. Eğlensen eğlenmezsen de seninle Minglar kilometrlar kelib, bizning tomoshani ichida kelganingda mana onam bilan ikkovi sirlab bersak sizga tug'an o'g'lim degan jirni bekshab bo'lar edi. Ayda. Boshqa turmaydilar bunda. Jirlaymiz hozir. Barimizda qo'shib jirlaymiz. Hürmetli konaklar, bu jırını siz her biriniz bilirsiniz. Bu jır bilen bizni etiler, eniler, üstüler. Biz oynayamiz, bizge qo'shilib her biriniz jırlab. Bu jırını bilesiz barasında. Mana olasiz.
matır konser koydular. Şunun kadar senaryo yazganlar. Bik matır başkardığız. Bik matır. Tek güzel. Tek güzel. Ol şırlıydı. Ol kapında da oluyor. Kişirinde oluyor. Gerek bakımda kıyarında rəxətanlaşıyım. Buna şuatıb yazğanlar, sizə bir zor rəhmət qızlar jigitlərim. Mən sizni təbrik edəm. Обязательно bizə qonaqqa gelirsiniz 13-cü mayda. Şuşunda bir saatdə. Mən sizə bəxət tilək, istəliklə verəm. Olsun olacaq. Bundan şam alacaqsınız. Здорово.
тыңдаушылар, сіздің есімінен зор рахмет бұл артистларға. Міне бұл йұртта бұндай театрализованный көрсетме концерт жоқ еді. Әр кіші бір талантты. Біз енді ауылда көрдік, Сабантуйлардан көрдік, өткен колхозымызда көрдік, шолтырмышларына зор рахмет мен қошанам бұл ансамбльға, ол болачақ, алар талантты, сізге оңышылар тілемес, саулық, сәлеметтік тілемес, рахмет сізге. Арайлы ауылдашларым, қазіргіде экстренный сообщение келді хауа тұршынан. Қаты, түгіннен қора бұлытлар, яңғыр, бұзлы яңғыр келейміштір. Шының үшін тамашабызны бітірге тұру келейді. Құрметті ауылдашларымыз, біздің жырлы, мұңлы, ойын күлкілі тамашабыз ақырына яқынаша. Әлі, достарым, сіздің қаршығызда бүгін сәхнеде Татар музыкаль фольклорный театр группасы болды. Нур. Оğlumuzun yemleriydi. İkisine 150 yaş. İlk birinci Muzdapa grupmasıyla bağlıydı. Muzdapa o 12 yaşından sahnede 14 yıl şuşa Tatar yırtına musağasını tap gerek. Sabantoy, ansız uzmayın. Yendikle ayağına baksa da lauriyat ismin yaulıydı ol. Ol bizden gruppamızga örnek. Mine sizden karşınızda Buğa rayonu, Qaypış avulu, Tatarstan kızı Nurzide Salahiyeva. Babayımız indi, anadan kalışmayı alıraq bulsa da, ol тоже Tatarstan yigiti. Birinchilardan bo'lib yeri. Şüpreli rayonu, eski Şamaliyimindi avulundan yigitimiz G'aripov Marsabay. Bizim bilan tanıştırıp bitira olmayman-da. Endi oxiratda yashayman-da. Kelamda. Kel. Şamali tugul. Şamali. Munsari. Bizimde sahnede 2003 yılda Çeşme kolektivinin solisti bulup 15 yılında eviden İki tanıştırabız. Üçüncü Abbas rayonu, Devuş avulu, Tatarstan yigiti, звук режиссер, жыршы hem композитор Züfer Rubaygul. Masın sanayında üzümleyip bir şey bulmayın. Benim ağıldaşım, büyüşü, jırşı, Allah bilse birebit ol. Özünün kızı, bitti. Bütün yaktan gelgen. Neydigine türlü büyüler bilemi. Benim ağıldaşım Buğa rayonu, Nurlat avulu, Zamaliyev Mehmet. Мен де таныстырып өтейім әлі. Менің дос қызым, Башқұртстан қызы. Әлі ол біздің ансамбліге яңағына келген кіші. Шулайда өзінің бек яқшы яқлардан көрсетті. Жырлыйда, башында болдыра. Бұл Башқұртстан қызы Ғафури районы Егенілгі ауылынықы Гүлсина Ишмуратова. Кіміне садыр? Білеміз кеуіма, біздің дәртлі, біздің жыршы найытығында кетап язарлық. Нешеккіне есекте әз болыр кебек. Шулай кемет, міне алмаштырып, айтады, незаменимых людей не бывает кәлеме. Міне найыр шектілік кішілерін білмейм енді қоян табырға, ол бірген әдір. Қазір бұл біздің Ульяновск өлкесі, Яңа Малықлы районы, Еске Исен Темір ауылы, шулай ма? Егіті, гармоншы, жыршы,
Nail Haybulla. Nail. Kimse ансамбліне екі қарсы. Фарғат. Қойшақтыр. Яздымыз? Фарғат бізге ирте біләңіне келді. Міне, достарым, ауылдаштарым, міне шуны етесі келі. Біздің бір егітібіз ол Шуашидан еді Сәмиғулла есімді. Міне бүгін ирте біләңіне скорый білән больницаға лекті. Аның шуңа көре Фарғаты бізге звонит етуге келіп жетті. Қоян екен дейді, білмейміз енді қоян екен Фарғат өзің ей? Шуңа көре біздің біраз бұнда паузаларда болып алды. Міне бүгін екенде екі біләңіне белгілі болды. Кішіні тезгіне алмаштыруға, әлі ярым білә шундай достарымыз бар. Міне 2 сағат ішінде, 1 сағат ішінде рөлге кіріп, башқарды. Шуңа көре біздің біраз... Бірінші концерт даже болды. Концерттар болдан, әйе. Біздің ансамбль жегіті. Татарстан дегенде, команда яшеме зәкіларан болса, бар өзімне әлі нешізде егемендегіне тұян Челмешен районының Қарачешме ауылының Фарғат Баязов десемде бұлай еді. Оқирет, біз екен күні қолдық? Кім бізді даныштырайынды? Әлшен ұрыс қылған мен. Әлшен ұрыс. Қайсы ет әлесен. Әлшен ұрыс келер мұнда кейін. Біздің шешме тауышлы. Олда қунақ қына бейін. Сөйлейм ме? Яран енді сөйлейм. Мен өзім Перім шәһәрінен келдім сізге. Құрметлі Мәскеу милләттәшләрем. Бик менә шатмын. Менә шушы бик матур коллективка эләгүем өчен, әлбәттә мин беренче кабат кына инде чыгыш ясадым. Шуңа күрә сезгә зур рәхмәт алкышларыгыз өчен, матур тыңлап утырганыгыз өчен. Әлфинур Уразова була инде Перим шәһәре. Табылды бізді таныштырушы. Әйде. Біздің кем екен? Оқып береді. Өздігім жауабым дейм, сенки сізді ойлайдыра керек. Шушы ансамбльні башлап жіберуші, шушы сценария жазушы, нешті бетсәңді менің қашан осылай мечтал шындай нәршерге. Ну, бұға дегене жазған сценарийні шушы сәңдеге алып келді Алсу Фатхуллина. Һәм біздің матур шеберлігіміз бітірілген Бетәбіз Элимуллина. Міне шылай башқұрға Азан яғы, балық песәсі районынан, Камовыннан. Міне бейт, өзінде бұлдыра. Міне тұстарым, әсірінде саумылашу жүрімізіне жырлайбыз. Сіздің иқтиабарыңызға Нұр ансамблі ақырғы жырын башқара саумылашу вальсі. Ақырғы түгіл әлі. Келешек болашағында берсі. Онсыз енді білгілі, келігіз. Бізді ташламағыз, ауылыңызға қайтасыңыз келсе, негізіңіз болмаса, әтеш тауыштарын іштесіңіз келсе, қая іштесін ол, Мәскеу урамдарында хайван тауыштарын келігіз, бейбіз, жырлайбыз, ауылының бүтін урамдарынан әйленіп шығабыз Алла тілесе. Сізні күтіп қаламыз. Келеші ұшырашыларға қадер. Сау болашыңыз.
Qadrli qonaqlar, xayrli kech deb aytgan edim. Mana men ko'p yillar Nurlar avlida, Nur hozirgacha Nur avlida yashadim. Men shusha qadar kishilarni o'zimizning avlda bir qachonda ko'rganim yo'q edi. Mana biz ularni pasport bilan o'zimiz avlga qabul etamiz. Qaytığız, qonaq bo'lamiz, munchalar yag'ib sizni bolalar bilan qonaq etamiz. Mana bu konsertni uyushtirishga men boshqa edim. Почему? Потому что men o'zim bilan ansamblda ishladim. Konsertlarni uyushtiruvi, konsertlar uchun kerak instrumentlarni topib oluvi bek og'ir. Mana shuning ishinde bugun ular shu qadar ishlarga konsert qo'ydilar. Bu konsertda ular oshqladilar, avul turmushni. Anda 8 martda da mana bizning qarshimizda oq yovliqli abilar o'tira. Ularning taqdirlarini ko'rdilar. 23 fevral pirler menda to'shi var davet ularning da ko'ngilini ko'rdilar. Tal Sabantuyda ko'rsatdilar. Ular butunini yovlaganlar. Молодцы. Big King itib alganlar bunina konsertlarini. Ularga alдағы kunda esenlik, sağlık, tilek, uңышlar. Bu konsertning 3-iziginde qo'ysinlar edi. Men anasi bo'ldi ikkinchisini хотя бы to'g'ri kelardi. Ularning konsertlarini qararga. Mana men har birisine rahmat aytib, o'zimning ularni topshirdim.